Ошол эки мектепти алып келип койсо, реабилитация улгумада сонун экен. Реабилитационный центрда бар го инвалиддер дейт. Ооба. Аларга да жакшы. Азыр бизде шаар боюнча канча дедиңиз? Эме? Эки мектеп бар. Жок, балдардын саны. Жалпыба. Жалпы. Жок, бардыгы бир бете бир 3,5 миң дедиби? Эме? Инвалиддер. Ооба. Ошо 3,5 миң инвалид бала бар. Бардыгы жанагы көз азиз, мүмкүнчүлүгү чектелген, киче балдар синдром Дауна ошо балдарды бул жерге алып келсечи сонун болот да. Анча сабап болот ошо. Келип бизге. Эме койсо. Зимний бассейндеринен бери турат, аз көрдүңүз. Жок, ал балдар барайын десе жер жок да, реабилитация кылайын десе жер жок аларгачы. Булар келе албайт да. Келе албайт. Бул жерде. Ошол как раз ушул жерге эмелерди алып келиш керек да, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алып келиш керек. Инвалид балдарга алып келип бериш керек, ошол жерде окутуш керек. Реабилитация болот, эс алат. Шаарда орун жок окуганычы. Вот как раз ошолорду алып келсе болот. Хорошо иштейбиз эми. Тийиштүү органдарга берип айта иштейли. Так, эмени Самирек Павлович, сиз на контроль возьмите. Архитектор, сиз, кадастр, ОМС чогуу бирдикте бар, мону мыйзам чегинде карап чыккыла, макулбу? Жазып алгыла. На особый контроль возьмите, пожалуйста. Бул даниларды эмеге ГКМга тапшырып берели. 13 гектар жер эмне кылат? 1 гектар жерин алсын жетет, кала мамлекетке кайтарып бериш керек. Вот мектеп бош да. Магыздан бош. Анча окуш келсе бул өрөт. Айылдан эч ким кирбейт. Же бир сот пакеттерди төлөйбү? Кана жана жигит? Кирсеңиз ам сот төлөйсүз. Сот пакет барбы? Частный путевка менен келет. Маткеройлар бар. Ошолорго пенсионерлер, ошолорго скидка бар. путевка менен ошолор келет. Анан калгандары Жетим, жесир, айылын тургандар. Жетим, жесир айыл кире албайт. Ол кирсе дагы пул болсо кирет. Пул болсо кирбейт. Все. Хорошо. Мен ушуга чейин бир кирип демалган жокмун берген. Болсо общет эткен Мамат Орузбаев. Мынан атасы бар эле жанар. Айтқан, майлы бұл айылдың тұрғындарына әр айға же бір ай жылға алып 4 адамға бекер кіргізем дегенде бөдесіне тұрғылай қойды. Түшіндім. Тұрғы? Түшіндім. Соцпакет жоқ. Соцпакет жоқ. Жоқ ешқандай. Елге жәрдем жоқ. Елге жәрдем жоқ. Замирек Павлович, қатырға көзімелге алып іштеңіз, түшіндіңіз бі? Бізде мына жерде өзі елге 1,7 соттан суат жер туры келеді. Шunu айтам да. Ол деген жоқ та. 1 сотиктен жер, суға 1,7. Почти 2 сотик екен. Шуну бериш керек да силергечи. Biz qancha жылдан beri айтып отырмыз. Bunday жерлер дагы көп bizde. Бурону көрдүңүз да, көрдүңүз. 1,5 саат айланып. 1,5 саат. Bizde dagы мемелер бар. Ya. Қалып кеткен жерлер бар. Ол баягы теплица дедик қой. Теплицанын нарығының ішінде чоң дагы. Ал биздин жерби? Жешеке менчик өтүп кеткенби? Арендада турат 2 гектар. Так, УМС. Жана теплицанын ар жагында дагы 2 гектар жер бар экен, тоже карагыла. Төлөкөнүн жерин 4 эле бай сатып алып коюптур да, Жогорку кеңештин түштүктөгүлөрдүн бардыгынын мурду чыгат. Мановтар чыгат. Арапбаевтар чыгат. Кутуштар чыгат. Кимдики? Кутуш. О, дагы бир кыйын бар го, нокаттык. Ошо кишиники дагы чыгат. Кутушев деген ал эме да? Мурда депутат болгонбу? Депутат болуп турган. Олар тосуп берсе болбойбу, жардам кылып, мына элге, мектепке. Өздөрүн асфальт кыла албайт го. Я. Асфальт менен мамлекет кылды. Ошону айтамын. Мунан деле мамлекет кылган. Былтыр кылган сен да багалып түшүрөң. Асфальт 2 күн деле турбу. Жо, мен түшүндүм. Мына ушул санаториялар чогулуп мектепке жардам бербейби дейм. Жардам берген жок. Асфальтты урдаган төлөгөн айылга келген жерде ушуну ушака бастырып алганда. Айылга келген асфальт. 2022 жылы Акылбек Жапаров келип калды. Мына ал жака келди. Аксакалдар менен 5-6 бардык. Жаш балдарды алып бир оңдой. Барып турган сурандык. Жолдун акыбалы начар. Жок эле. Анан суранып түшүндүрсөк 7 километр деди келе 9 километр болуптур. Кылдырып беренде резиденциядан мына аягына чейин ушунда кылдырып берди. О жолдо. Ооба. Жок, мына эмес өдөңкү жолду. Өдөңкү жол анал
Bak Kalinin köçenisinden beter ele. Şu mo jol kayakka basılış kerek bolçu. O bizim de aylığa bayağı sayga çıktık o. Hey. O saydan öde geçen bas gireyle. O şöyle asfaltı burada bir yaka bası aldı. Bizdeki Allah Allah. bir yıl zaten bültürle oldu. Jol keş deputatlı onu vakta. Kim? Uruldu. Ha. Onu bola vaktanlıktan surangamız. Zülfer özüne çöt degen çöte koy deşken. Ne olgan? Anam bir yıl geldi. Bunu alacaktı. Adırlardı. Polni mensteşlerinde Murzamatov Adıl degen geldi. O geldi türlü zona otuk kulam dep yaptı. Yapkandan ertesi Berkineyle şerden gele başladı. 400 somdan girdi başladı o. Dedilerini barıp topulan kıldık. Men kıldık ben Kırgızistan'ın kalagan yerin mensteşlerinin akım var dedi. Kim? Adı var. Murzamatov degen. Bırak giyin dengede. Giyin o şekilde milisiyeskinin daçası var. 80 yılları ayağında tutuşkan. Al o şekilde Mensk'e gitken. O yerde kança hektar var takayken? Kalarken? Narkotik. İçinde bayağı dengi kanyon var bu. Gelaksi zakaznik. Bir yarım saat vakit kerek Tayland'da. Gelaksi zakaznik de ona dengi kanyon. O yerde mesleştiremde çıkıp yiyin bir kız sekirip ölüp. O şuradan cevap oldu. Dange kança kaldı hazırda? Dengi 2 kilometre 800 metre var. Daha 3 kilometre var bu. 3 kilometre dengi geçin. Ertin daha kilometre gemizde. Anan bizge bir ruhsat verseniz özür şu olacaktı bizim Baldar Nidiyası var ya. Tokoy sisteması kılaldı. O yerde arçalar var ha. Tutacak. Arça bütün neresi var. Onda biraz meclisleştirelim de şurada. Yok. Onu ali Yaşıl Memo var var. Yaşıl Murat var prezidentlik. Hey. Oşanı kıldırsa öte sonun olur. Moğollar boyunca yeme malumat yok da hurmatlı prezident yüzde malumat yok. Hurmatlı Hamşe Kılıç'a işte malumat yok da Moğollar boyunca çe. Bu ne yeme? Bu malumatı veriyoruz. Biz bu ağında 2016-2017 talaş çıktığıyla beresine de. Hay. Dep çıkkandan keyin ben de katta baldar varken geldi. Hemen ünde öyle oturup kaldı. Çornular var. Hem çornular yok da hazır. Ne olacaktı? Samarık Paşaş. Ağa kerekli çok çereken kara. 13 hektar yerde iş yapıyoruz. O yerde karma oturuyor. O sroçta ballara kaymetiş gerek. Hazır ne Salkıdör'e girsek bu da kalır. Salkıdör'ün içinde bundan da çönceler var. Siyahlı baklar var. Yok mektepke beriş gerek. Ne şu yerge cana keçe bala sorap yürüyordu öyle cerçe. Spor deme. Anan gün ondan hem görelim. Bizim berseniz jakşı oldu. Narattan jakşı var. Bundan şu yerde bersek болады. Ol yerden jakşı yeri kölde aylanıp dur meğlis oldu da çurkası oldu da. Bugün slabıyısın ga. Siz canınızı boşaltmayın. Bugün mama keyfiyen teşen var o şeyde. Basmaya koydum. Benim dalgınıza Gece aksiyonlu bolu attın lan bu üçe de. Ya bunlar malumat ötüp göp taşlar sizler canınızı ayıkla götürmeyiz bak. Tak. Yeme. Geograf mı? Hay. Kendine okun. Tak. Bizim vaktimiz bitti gitti. Mama keyfi buna Salkıdör'de 2 minut görüp oldu. Meyle? Salkıdör'de. Buna ceviz bulamdı karak. Ben bunun güzel karak kanalına bağlı olganda. Post çıkıp Ben sana şey desem şurada imov gittim bugün. kim Kayseri'de malumatlar şular koyuyor tavza. Salkıdör'de bir cemal çıkbedes. Tak, moça. Şu rahat ayıp tavza. Ya. Bağ olmaz. Vatxoz? Ammaklar varlar. Hay. Bekliyorum burada. Narkotik verkiye tosu olgan. Hay. 3 verdi. Deryanın ortasında Ya. Narağan'da da kanacakda bakıyorum. Açıp ayıp. Hay. O bulosunda naçarni olgan o bakıt degen. Hay. Kapandık. Hey. Sol verdi satıp alıp bir anam buğa satırıp öyle koygan. Jo satып алған емес, бұл жерде приватизация қылған. Да, приватизация қылған. Болды. Так, еме. Самрик Пач тоже документ тақтап бергіле. Narkotikinde dağı jeri var. Şurası ötü olgan. Ай. Az deryanın üstünde durur. Документ тақтап бергіле. Түсіндің бе? Так, жүргіле. Салқын төрді көрелі. Bular Rököt'ün muhalindin baldары. Ушул айылдан булабы қыздар? Сіздер шайлапсыңар да. Сізде жоғарғы кеңесте депутат бар ма жоқ па? Ömrü olgan emes. Вот видите, жоғарғы кеңесте депутат болуш керек те ошо маселени көтөрөт. Мыналар терлеп атабыз. Сиз Ава. мен терлеп. Өтөн грамотно, образованно. Hatta 24 жүрбейді да. Ай.
Өткөрбөй келиндерди карга урушуп кайратка кайтарат. Bu yol bu. Салкындар мына жол чыгып кеткен дарыянын бою менчи негиз Айлык өтөт да, мына адамдар чынында. тосуп койгон. Ана мына жерде мындай какыраган озгун жеринде болгондо биз керек экенбиз да. Кеше жакында ушу айлык Jana pansionatınız mı o da? Kecha yavaş ol. Ha o. Бизнес Kuda kala. Ya. бизнес спорт. Sizin spor. Var iken bu yaktakta cerçi. Ошо спорт залды Kuda kalasa mono. Sonuklu pansionat kılavuz. Elge. каласа. Şarlıklarga pansionat kılavuz. Ana ne oynaktı? Так, ава, значит, мынау жолду ачып беришим керек пе? Көрүп чыкпайбыз ошол жакка. Я. Аллея бар, ошол жерде аллея кылып Жок, мына өзү жол бул. мынау көл өзү мынау көл мынанын платинанын баягындай ремонт кылганда бу жерден запасной немеси да каналынын бирок буларды менчиктештирип азыр Жок, бул сброс экен да, мына запас сброс. бирок илгерки сброс илгерки акбуранын ордушун илгерки акбуранын ордуш жер болгон а булар азыр менчиктештирген баягындай айыл өкмөттүн ортосунда талаш жер ошондой болуп Мирлан, эмне болгон? бул жер ватхоздун балансында турат азыркы Ай. мына жер жеке менчиктеди ватхоздон арендага алышкан да Так, значит, Arenda almayla bayakın hemen документинден бирок Şamşin'in barında satıldı. жок, эмени Бұл жерден 30 сотик жер алышқан. Оған ал жерде мемесі бар. Неде? Bak var. Бағы жоқ. Жүрін мынау жерге. Гостиницасы бар. Оны алғандағы кейін мынау жақты полный алған. Ай. Kim algan? Haydarov da. Bunlar aile hükümet. Ya. Ulan bana Şamşin degen boğan. Oşal satı vergen berdi. Bana eldin jerinden satı vergen. Mo burada akpura var. Bunun aklıda derya uşaklı olgan. Mına eldin jolu. Ya, jolu. Jeri jol bolgan da bu. Am niçin tosып koyuştu? Onlardan жол салып дегендер ол башка эле теманы козгоп элди башкага буруп сиздин да көңүлүңүз башка Oşunu aytam da. şu жолду ачып беришин ордуна айран арага карап элдин көңүлүн башка жака буртат булар заезд ошол жерден тосот жана воротаданчы. Ай. Кодду ошол жерден алып ошол жерден киргизет. Местныйларды өткөрбөйт. Мына сезон келип атат уже вообще өткөрбөйт. Алып көлүнөн кеткен. Sizler bul yer. Eme. Beş yer eken da. Ошо кире албайбыз бирок. Кире албайбыз. Бейштің қаролдарында бейшті орын жоқ. жашпалдарды киргизип койбойсузбу бекерде ошодон кыйла сөздүктү Siz кеткенден бул жакта эл кайла кызы чугулду. İyi. Nege bekar girsem dedi. Yürüteyim dedi. сен атаңызды эме алып берип койгон беле да Нашаз дорожкага чейин отчуждениедан Мына мына жағына зона баяғында неле? мына эл мында чогулчу мына жер. Buna ki. Могу жерге чейин отчуждениедан мына. Мына жер карама аллея кылып өзүбүз сууга кире алып турган. Ya. Эртең сизге дагы барат. Эме депчи, таза суунун башы депчи. Ay. Ошо иштин башынан көрүп коюңуздар бир жолу. Мына жер ачык экен, мына кирсеңиз болот. Hazır bul yer cekemen çıkmayacak. Жеке менчик. Arenda da var. Арендада. Жоқ, жеке меншікке кеткен. Так, емен. Замрак Башевич, кадастр, архитектор. УМС ма жейді қарағыла. Мақұл ба? Ya. Bu как раз elge beriş gerek endi. El kelip dem alıp bir kişime. Ya. Kemal Albay hazır cazda yer kuday olup da. Hey. Yan kuday da koyar. Oo. Kapta olup oturuşumuz yok. Oturup durgan yer yok. Bizde ушундай нерсе бар. Балдар пакелейне алып туруп, буна жин союп өткөрүп берет. Бүт. Жер жок. Ушу мына Мурун о эсен бу салмунтат бар. Ошол жерде өткөрүштү балдар өчүп. Bu yol kayaka ötet. Айыл бар. Жол. Мына жол менен чыгып барып айылга чыгып. Burada yol var bile. Ооба. болгон надарян ошо зона кылып барсаңыз мына. бул дарыянын боюнда жолду чечек мына арестеги суу таза суу арест босуп жерден скважина чыгарабыз деп азыр коргон болуп койчуган бирок азыр данный момент Биздин биринчи дагы бир биринчи караганда наркы акбурага кошобуз деген Assalamualaikum. Ajeke qanday? Жақсы ба? Денсаулық жақсы ба? Балыш қатысымшы? Қиналбай атасыз ба, Жеке? Жерге проект жасаганбызда. Жерге спорт залы жасаган эле биринчи. Анан таза сууга керек болуп келдилер, ого бердик. Мына жол. Мына жерге қосылыш керек екен да. Мына жерде место бар. Я. 50 сотиктер бар мына жер. Ушул жерге балдар спорт зал салабыз деп буну бирөө сатып аткан жеринен алып койганбыз топулан кылып. Паланчаев дегенге саткан ону. Анан кийин алып койгандан бир спорт зал салабыз деп барын терлегенде
taza su çıkarabız dedi. Muna yerden çıkarabız dedi. Muna yer. Ha, mına jol ha? O'sha ayıldın jol mına. Çıkıp Bu firmanın da barisi kontrol et. Görüyorsan. Yaqinda ele tostum onun içi taza su. Bunu biz tegiz etkenmiz yaşlar. Spor salonu degan. Taza su geldi. Yine çoğuzdan. O şoka raşta gitkenler. Spor salonu. O buzu oltuşa çok kaldı. An buzana biz tegizde koysak taza su bergile makul dep berdik biz. Squash'la hazır taza su çorabı. Gaz saçı. Çağ çıkmay kaldı. Tabii edecek. Çorabı devlet bir açık. Anam bu olsa muna yerden taza su çıkarsa emle olur muna yerden. Muna yerden baldarlıktan bizim plan üstünde olgan. Muna yerden Spartin plaçatka var. Prayegen var ha. Var. Prayegen var. Terörlük yok muna yerden. Terörlüktür muna yerden aylan. Men düşündüm. Şu alaya da gelseniz bizge o şu. Siz arxitektura, UMS, kadastr, Zavrek Başoviç. Mına jeri da hazır balдар айтып жатат. Мыйзамсыз тосуп алган, приватташтырган. Жанагы Бөрүбай деген кишиники экен. Бул баа ушу Бөрүбай деген кишиники экен. Полностью документтерин көтөргүлө мен ККМга эмен бири мал Нургазы Айдаровдуку, Нургазы Айдаровдуку экен. Айылга керек экен да могу жерде, именно айылга керек экен. Hayır, bu yıl al versen biz emlikçen hele kudaya ötkörlek zaten. Aileye koyacak muna yerden. Азыр Өзүбүз эле скамейкалар деле өзүбүз коебуз мына жерде. Аябай сонун жер экен. Көчөтө келет. Мына Өзүбүз деле тротуар кылып алабыз. Бүт техникаларыбыз бар өзүбүздөчү. Ооба. Түшүндүм. Жанагы немеңиздерге өзүбүз расход кылып алабыз. Именно ушул жер керек экен, элге. Моякты ачып койсо бияктан түшөт экен эл. Жактан 109 озгурга өтүп кетет. Ооба. Anam жақсы жер озгур сөйлөгөн. Geçen daha aytıldı kaldı o. Bizge avtobus ayttılar gibi. Айтты. Şu avtobusu takansa nager geçen. Ол эми чечилет. Так, эмне ушул жерде эме түшүш керек экен да. Ушул жерде катуураак карагыла, Замирбек Башевич. Ушул жерде айлык алып берели. Мына жерде айлык алып берели. Как раз айдыктарга керек экен. Кара, эч бир демалатырга жерге жок. Telefon yeri yok. Azıcık şeyge düşsün cazda. Oynayan ne Эмне жанагы Allah'a kültüre bilet. жана сиз айткандай бейиштин кароолу Karoluz bizge eşik yok. Onu işte uzun oturak degen el oldu. Anam muna yerде өтө көп алмалар бар, la балдар. Buna almanın direyen kalmadı. Hadi vurak. Наза камп чыгасыздар көчөгө. Az naraq менен өтүп кетет. Азыр могул тактайлык. Могул жер тактайлык биринчи. Тактап туруп ишке окуп. Onu zabor gördünüz mü? Şuradan başlayıp bunu al yerge keyin. Arenda kança төлөнөйт билбейбиz. Бул Өзү элдин жери болгон. жок, азыр биз документтерин карадык. Эгер биздин мэриянын жери болсо бүгүн пандемия калдыртам. Эгер жеке менчик болсо аны карап деметебиз. Мына Жамбашты кече жакында эле сатышкан да 2018-жылы айыл өкмөтчү. Ал көлдүн өзүнүн жеке менчиги Мирлан, жеке менчик эмеспи? Жок, Баскоздун балансында. Жеке менчик. 180 миңге мемлекет. 2018-де өтүп кеткен. Баскоздон баштана документ сатып бердик, бирок кийин анан кийин Паланча Назгүл деген аял болгон. Мен айыл өкмөт депутат болуп тургам. Буну чукуп мыйганда айтып койбай, чоң адамдар келген. Я. Ооба, болду, кеттик. Ардынан бери чип кеткен жол бар, жакын. Ой, корбай, бетин чип кеткен. Действительно, жериңер бейиш экен. Бейиште жашайт экенсиңер, бирок бейишке кирбейдик. Кире албайсыз. Оны мүмкүн турат го. Ошодо 42 кино тартылган дар, анан кийин алсып болорду. Ичинде палеолиттин белгилери бар. Буякында. Таш орунда адамдардын таштары чыккан. Да, вообще эң кооз, эң татынакай жерде силер жашайт экенсиңер. Кана бизде ушундай жерлер болсо. Буга ата-бабалар алып койгон экен. Урматтуу Бозгурташ, Бодурташ, урматтуу Бодурташ айылынын тургундары, урматтуу жетекчилер, мынакей азыр 1,5 саат эле бир эки зона отдыхка кеттик убактыбыз. Кудай кааласа, эртең ушул жерден баштайбыз. Дал тет эмеге чейин барып көрөбүз. Azıcık bir tane ağıl serde kaldan edeç. Карайбыз. Ооба, карайбыз. Эртең карайбыз. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз ушу менен аяктадык. Коюлган тапшырмаларды полностью карагыла. Основной тапшырма сиздики болду, Замирбек Башевич. Сиз, кадастр, архитектура, ОМС. Ооба. Азыр могул жердеги
Aliye boyunca 1, narjakta Salkıntör 2, Mamakeyev 3, narjakta Rahat 4, Börübay, Börübay ata. O şeyde Farel 5 emenin zona olduklarım barın dokumentlerini tekşergile. Barın dokumentleri tekşergile. Men barın bersеңizdер. Фактически hayatı kança и документ боюнча аянты канча кантип жол менен приватизация болуп кеткен баарын карагыла мен бул маалыматты тегемеге укук коргоо органдарына беребиз. Теги Мамакеев боюнча 13 гектар жерде мен өзүм ойлоп атам, аксакалдар эле айтып жатат го, мамлекетке өткөрүш керек, мэрияга өткөрүш керек. Ошо мэрияда жана айтып кетпедим, бизде жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Шаар боюнча инвалид балдар бар. 3,5 миң бала бар. Окуй турган жери жок, эсла турган жери жок, реабилитация боло турган жерлери жок. Ошо балдардын баарын алып ошол жерге жаткырып окутуш керек да. Ол айылга силерге да жетет, аларга жетет. Бизде сооп иш болот. Bizde de hala var, şimdi skandalları var, mayıflar var. O Karasu'da bir impinak var mı? Aşağı var, aşağı var aşağıda. Demeli, hurmatlı Bodur'da aşağıdın turgundары, sizleri mına көргөнүмө кубанычтамын. Siz de mınaki özünüz elin көйгөйүн айтып атасыз, чогуу бирге карап көрдүк. Hurmatlı bir tuğanдар, men колумдан келишинче аракет кылам. Қолынан келіс әрекет қылам. Қалған мәселелердің бардығын жоғары жақта шешіле тұрған мәселелер екен да. Бұларча сіз айтмақты жалаң чоңдор, депутаттар, мұрдағы аким, губернатор, мэрлердік екен. Алар эми бұл бардығы мамлекеттікі, елдікі, шаардықы. Бұл елге қайтарып беріш керек, мамлекетті қайтарып беріш керек. Бұлар ушунча жыл қолданды. 30 жылдан бері қолданды, бұлар уже тойды, бүтті. Елдікі елге қайтарып беріш керек. Мамлекетті қайтарып беріш керек. Биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин саясаты да ушундай. Урматтуу генерал Камчыбек Кырышаевичтин саясаты да ушундай. Мыйзамсыз алынганбы мамлекетке эле кайтарып бериш керек, эл колдонуш керек да. Мына ошодо канча эл турат, дем алганы жер жок, эс алганы жер жок. Даже теги көлгө Акбуран бойлоп баса албайт экенсиңер. Бул деген жанагы чегиден чыккандык да. Ошол канча деген пансионаттарда силерге соцпакет берип, мына мектеп деп атасыңар, бала бакча деп атасыңар, стадион деп атасыңар, ушулар баарын ушулар куруш керек, жасаш керек болчу да. Ушулар кайсан канча деген миллион деген акчалар табып атат. Ооба. Bir slogan Айтты ооба. Аны айтты. Азыр мен реске тапшырма берем. 3-4 жер түшүрүлгөн экен, булардын баарын алмаштырып берем. Бул колумдан келет. Саз алмаштырып берем. Муну алмаштырып берем. Ана кеч автобусда айткан кез автобус наракка келди, бүгүн маршрутка кыптабай койдум мыяктан. Ооба, билем аны дагы. Маршрутту до конца кыз жакшы бар. Азыр анда сүйлөшөбүз, Ооба. Так, анда сүйлөшөбүз, анда ооба. Ооба, бата бериңиз эми, мен эртеңки чейин. Allah Teala den sağlığınızı, ömrünüzü, imanınızı versin. İşiniz ilgili olsun. Her daim şunday jakşılıkta ellerin göy açıp duran Allah Teala sizge nasip olsun. Allah çakalınız men sağ salamat olun. Топчоева, урматтуу президентибизге, Садыр Нуркожоевичке, урматтуу генерал Камчыбек Кырышаевичке да бата берип коюңуз. Садыр Нуркожоевичке, Kadir Japarov'a, teşrifke Allah razı olsun. Şuların den sağlığını, ömürlerini, imanlarını versin. Allah Teala şulara da iki dünya baktılık verip, Allah yolunda her daim ellerinin göğünün asgarıp yürgen Allah Teala nasip bulgan basın şu vardınız. Sadır Kocaoğlu bilen birgeyiz, teşrif bilen birgeyiz, siz bilen birgeyiz. Allahu Ekber. Erteң saat 6:30'da şu yerde. Dostum. Kalk gettiniz o dostum. Жақсы бар. Ben size ama cübület geçsin. Hacam da cübület öteyizdeler. Hacam da cübület